rais wetu William Ruto ibaragwatanire mutongerio ngwataniro ya Azimio Raila Odinga beta kuriungira rais wa nthiguru ya Uganda njana ara kwawe Kisozi nthiguru neu ya Uganda na ngethairwo arithitie ng'ombe cingo cindaja muno cietagwa Ankole ciana aria Ankole antu baba kwaba Museveni Ankole ka cietagwa ng'ombe cia Ankole nuntu antu bau banyankole bau babairithagia muno antu banau kwaba Museveni ira na Kenya zita makongoni itukongoni lakini itukongoni twa muthemba menya tukongoni twi muthemba mwanya kongoni kare kango ciria ndaja indaja boe kama ikauma ikarea ikagwatanira au iguru ai Museveni arithitie ja yu muno na ne antu ba mugongo jwao jo barithagia ng'ombe yu muno kou baramwithire nau baramwithire nya ng'ombe ne abane muntu abanenkera ruturo abera twaragie turithitie ai bararirie mantu amaingi na bakorikia kuma naria rais wa nthiguru ya Kenya na aretere kiri mutandao jwa X na iretwire gwitwa Twitter auga jara barariririe mbere mugi barariririe mantu jegie maguta ja ngari nthiguru ya Uganda ni iria cietagwa landlocked ikugote tongeneneria no ririku kou ikuonania nthiguru utimitonya tiga ukurukirite nthiguru nengi njumu ukurukire iria aturi bao ja batumenyana ndi Indian Ocean ugeta nare Mombasa ukethira Kenya irithire iria rikambira buyuma na kwena Kenya iriene na kwena nyeria leo ngo butara ura batara na utiko miles gutonyeria na ara Kenya kinyite riu kuma kwino nya kwiragwa te kwa muntu ni iriene te kwa muntu igitigati nthiguru eku atuike kinyite mwankana wa Kinyau Kenya kathirira au na nthiguru irura nthiguru geta iriene no man's land no man's sea no man's sea na nthiguru ire Uganda kwa into biria bia bingi kurukairia Kenya ire biita gutumirwa no mwanka inya maguta na ndi kwari gukwambiria kugia tuminga ama gwatuika nthiguru ya Kenya inye kurigana na nthiguru ya Uganda nontu bo mutaratara jura bathithitie jo kureta maguta nontu Kenya yenda nthiguru ya Uganda o baria bakureta maguta ja ngari guku Kenya bajendia Kenya bajareta bakenderia Uganda niyo Uganda irenda gwitikirwa bau ba Kenya bakireta kinyereta ya kinya Kenya yendelea na safari jeta mwankai Uganda niyo Uganda irenda ukenda gutuika ate antu baba Kenya bate umithuguma Kenya irenda uno ukenda gutuika biashara baba igo mithuguma ibada betagwa Oil Marketers Corporation OMC na ndi kwa greta tunkuchanio bukai mwanka nthiguru ya Uganda yuge gatiga kureta ira maguta jayo Kenya nuntu ne ankene nthiguru ingi ja Tanzania na nthiguru inyi ja Tanzania nuntu maguta ja maingi muno na ja marito muno kou jaretagwa meri iria nene ja gukamata ndege ja meri iria nene iria cia gukamata mirigo meri jara manene kou kinya Tanzania bankene ne one nya Tanzania ina iria riayo nena kirungamu kiao kia meri kira bomba kureteria maguta gukurukira kio ande gukinya au kutunkuchane tuna kuge barathiririe na gucoka kauge baretekanirie bagekira pipe cia maguta iria ikauma kuma Eldoret ciete Kampala Eldoret na ndete kaunti ya Uasin Gishu Kenya ciete Kampala Uganda ciete mwanka nthiguru ya Rwanda Kigali capital city ya mbio ya nthiguru ya Rwanda ibari bakwario ntubu betekaniria bauga no guthithike na ndi baraugire bakagitate bakariukia mantu jau bendereithania jo mwanka batigire bakuja thithia ja karika kingi kiria araugire nwe Museveni ariuga baretekanirie uria bagatethaniria gikuritaniria ngugi gatigati ka nthiguru icio igiri rais wetu William Ruto na kuga kinyi barariririe mantu ja mutongerio kiama kia ODM na ngwataniro ya Azimio Raila Odinga gutuika mukaririgite o kamiti ire ngwataniro ya nthiguru cia Africa ire no kwi AUC African Union Commission Raila Odinga narikitie gutumiria karomba giti kiu ya chairman wa African Union Commission na
kuringana na gite kiu uria kiringairwo kura mbere mano mwanka rais kana mutongeria nthiguru iria umite nontu kwi nthiguru mwitongairwe prime minister weta nthiguru ya Swaziland ukethira inya king Mswati no tongairia mutongeria nthiguru eku no nenkanaire rietwa riaku kiri ngwataniro nthiguru cia Africa ja gwetu nandi Kenya indi nenkanirwe rais weta nthiguru ya Ethiopia prime minister weta nthiguru ya Swaziland king na anenkaniria rietwa rira ni kure karingwa ne anene either rais kana atongeria ba nthiguru bau tukugweta kana king ethira no tongeretie nthiguru eku bageta bakaringa kure kuthura chairman huu na no mwanko gwatithanie kura 2/3 kana rimwe inyi beta bakaraniria bari marais menya ni antu baka ni antu 54 ija ni antu 54 na bari antu 55 na ndi ntu bwa South Sudan bari antu bau bara beta kwa peers iki giutongeria indukie onene ibara beta kwa peers kwa ule muiba igana gwanto abatinda guchindanithia antu na kuringa kura kawe iyo isi sawa sawa tumunenkere ari rimwe no kuona consensus ira itawa consensus ibaigana gwa ne umono mono ibaigana gwa bakathithio umono mono kwa na ndeto tije kethira gukaumira muntu ungi ukwenda kura iu lakini igo kuirekana muno reitha na kugwatwa mbaru ni atongeria ba nthiguru nyingi cia Africa na kinya ja East Africa kinyo ni kwenda muno atuika antu ibarari bamwe bakwambiria kugweta Kikwete na araumire uga wati ukienda ila buko bamwe barauga inya Uhuru ijeka kwigua kwenda kinya Uhuru ukara atena ru na kairi rais on nthiguru ya Kenya no gwirite onenkaniria rietwa Ruto harito na lakini kinya rais kana mutongeria nthiguru ingi no anenkanire rietwa inya ria muntu uti nthiguru kwa Usulu Hassan no anenkanire rietwa ria Uhuru lakini no kuona nayo rietwa ria Uhuru rinenkanire na ria Raila bwa karao wanoni bwa karao nthiguru ya Kenya ino koroku gutongeria bu muno gutumba gwita antu bairi atia inya Suluhu Hassan wengo atenda kuthithio nuntu kethirwa Ruto ari nenkaniria Raila no Suluhu Hassan ari president wa Tanzania nenkanirie Uhuru ikarao cogotha ikarao jeka na igutuma ndu na president nthiguru muturi bwankene kuona jeka kuonania ga kwaga Ruto ko bubuti karikanya kethirwa Uhuru arenda utungi umunenkaniria nuntu igakara jeka ga kwagira uguo ngicima na inyoi mutongerio nthiguru otwe na mbua kira tumba kwira antu gya kira gikwendekana muno na nina chiumitie muno William Ruto gukurukira kinya Musalia Mudavadi kinya Raila wengo ati mami ya kurari na president uria mathiko ja president uria Raila etere no na karande ara ma president ja kara na Raila mtu karite siasa na gitarira nyama president ya ngiro wengi ya mutambua ya mwege shimerere baba kairi bubwirite kumenya Raila ibagira mchanganyiko former prime minister wa nthiguru wa Kenya prime minister ti county commissioner kana regional commissioner kana deputy county commissioner mtu munene muno ko kinyabo atongeria ba nthiguru ingi cia Africa iba mutambuaga mbio ibu bojaire utotije Raila no wa Africa na Raila karite siasa na gitarira aja ko iba mwije na bamwe kinya Raila na batethete siasa ne ciao na inya ko batara na kirira no ure Raila arira atinyota tuwe kwa president iu nyota buru we baratethetie na ba kubora atethetie ba monya ke ba gwata njara na kubatha na kirira kwa ira itagwa menta yao na batuika president lakini we nyota eu buru ne mumatukire ethiro eri ruguru nyota eu egaiti na magaiti egaitia ruguru kwa president kunywa gwita karande are na raidinga irete ndebe muno nyake president bangi ya president nduguru South Africa Cyril Ramaphosa muchore o muno ba atongeria baraba ingi ba Tshisekedi bao
atongeria baba ingi bande guru chi Africa ni achore bamwe nyachore bawe bandene muntu ya Cyril Ramaphosa noe watari mbere Kofi Annan eja kuthithia kwaraniria na ndira kwaruja kwa Kenya 2007 uria wari menya chairman wa AU igita riu etagwa John Kufuor president of Ghana ambere eja guthura Annan athurite Cyril Ramaphosa riu ati president of South Africa kira kibake arega Cyril Ramaphosa auga uyu muchore omara wa Raila tutimwitikiria ati thro ari neutral ati bware bari nuntu muntu orai muntu orai ondene aina ndi Cyril Ramaphosa no president of the most powerful country in Africa ko nyono kuona ena nyanya bwa nyono kuiringira ndebe ruto no muringira ndebe nde wingi na inkuona ugwitete nuntu teka kuraumira candidate ungi Raila ije kale kajirene gakugitate kwa chairman wa EU indi ko nuntu mweri jwa tantatu rieto rikanenkanirua aria baraba kwenda kuromba imbai monka mweri jwa tantatu gatwetere tuone thro kurungi ukagitate tunge kumira batatu rantu baba batwago ma Afrika yonde